Svaka vlast menja ljude, pa će promeniti Aljbina Kurtija, ocenio je gostujući u sporazumu Ramuš Tahiri, savjetnik nekadašnje predsjednice Kosova Atifete Jahjage. I u tom smislu sasvim drugačije će se ponašati Aljbin Kurti kao premijer u odnosu na kako se ranije ponašao kao opozicionar. Aljbin Kurti je rezultat želje za promenama pre svega mladih ljudi unutar albanskog političkog bića i izraz nezadovoljstva naroda radom generacija dosadašnjih političara koji su proizašli iz rata, smatra direktor radio televizije Mir Nenad Radosavljević. On će morati da se ponaša u skladu sa onime što od njega bude tražila američka aktualna administracija, ali i ona koja stoji iza toga. I morat će da se ponaša u skladu sa onime što od njega bude zahtevala Evropa. I morat će da se ponaša u skladu sa onim što od njega traži ono biračko telo koje je izabralo. A to je otprilike taj deo mladih ljudi koji je napredovao mnogo i deo onih koji je građanska opcija, a u okviru je partije Isa Mustafe, a koja moraju da se spregnu i da dovedu u red. Međutim, kako ocenjuje Ljubomir Stanojković, Kurti je i desničar po pitanju etničkih odnosa i verovatno zato njegova izborna pobeda nailazi na oštre, negativne reakcije iz Beograda. Aljbin Kurti, to je, nije čovek, što bi mi rekli, te neke ratne opcije, nije proizašao iz tog nekog domena. On je ipak jedan drugačiji tip političara. To je jedan ortodoksni albanski nacionalista koji se kroz više primjera pokazao kao jedan možda i najokoreliji albanski nacionalista koji je na jedan inteligentan i vešt način znao da iskoristi javno mnjenje, pre svega na Kosovu, kako na koji način da jednostavno ispliva i napokon dođe iz opozicije na vlast. Direktno i kao najuticajnija, najdominantnija ličnost. Ipak Aljbina Kurtija ne bi trebalo niko da se plaši. Aljbin Kurti je srčan borac, iskren čovek i bez ljage u svojoj biografiji, ali privržen kosovskom ili albanskom pitanju uopšte, smatra Tahiri. Istovremeno on je čovek koji zna sarađivati, što potvrđuju njegovi odnosi sa Srpskom listom. Onda 10 srpskih poslanika glasovali su za Vjosu Osmanije, ona je postala predsjednikom parlamenta. Inače, procedura bi bila da parlament pošalje pismo kod predsjednika Thaçija i da on formira CIK, Centralnu izbornu komisiju, i kasnije vjerojatno pošalje imena da se zamenjuju ovoj poslanici. I to bi vjerojatno trajalo 3-4 mjeseca, mi bi bile u krizi. U emisiji je predstavljeni deo istraživanja javnog mnjenja, nevladine organizacije Aktiv, analiza trendova u kojem je uočen višegodišnji trend pada poverenja u političare iz ugla srpske zajednice na Kosovu. Na pitanje je da li postoje političari na Kosovu kojima verujete, skoro 2/3 ispitanika ili preciznije nešto više od 60% izjavilo je da njihovo poverenje ne zaslužuje niti jedan političar na Kosovu. Sa druge strane, određeno poverenje u srpske političare sa Kosova ima svega 12,6% ispitanika, dok je 2017. godine taj rezultat iznosio duplo više, čak 23%. Ako se pogledaju rezultati iz prošle i pretprošle godine, može se zaključiti da je poverenje građana srpske zajednice u političke lidere na Kosovu na niskom nivou već godinama.